Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di ba bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedna. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba pensingan NCM ubadeiru kertong ka Party Congress ban yakun ni election house nam arja arpulai na po ka pentorum ka konsti ulapun pau bala absence nam uba elheng uklam le nakabenta ki kampan roi hapo konstitusi habai keren bat kilar thai khubor ba pensingan NCM ulong habai nujor bat kisnong ki bahap apo ka MDC konstitusi kalon sibun ki per hak bai dei bat ki kampan roi kat ba kisnong ki bahap apo ka pentorum ka konstitusi ki duna bat kimdan ki kampan roi ya ka bala mikmat do ba hek mentala absence nam halo ka jimpem na pai ba uba roki hek ban yakun ni election MLA house nam arjar pulai uba pensingan ulong bagarai la sim do ba roki kadai na marbula dei urang ba ubala i ba ka jingtrai kam bat karai ban yakun ru kadai na marbula i ba kam syam ladan ki kampan roi apo ka konstitusi. Yes, that is very true. You can ask the people of Pentorum Kra. In other constituency, they have many playground. They have indoor sport hall. They have many primary health center. They have good road communications. They have good footpath. They have good drainage. Good many street light be installed, but none you will be find in Pentorum constituency. So the point is, Bahag, nothing has done for 25 years. But I will not say anything. You can ask the people from Pentorum Kra, especially those who fall under MDC, to compare the development that I did during my very short period of time with Bahag in 25 years. Ngaruh ele nama development. Baru kiri roki ru lese ele nama tabang development. Ngam try kat dia plan ban baik but mereka Shillong bangka bagi beriu kilong interest bani election. Ngam try kam tadi ya ibaru ki Riki heg haborai bani election ngam iba ka jingmut yung iban baik but yanu. Mereka long namar ba ude urang ba ubala kamrang ba akat kadong katanya berai MDC lah bunsin. Let's say long gi kumanga ba to bari why not dengan nilai aggregation nak bentuk kajing baha juga Pentorum Kra. Tadi let's say kan don ek kan daw ban ong ba nilai ban pai bot. Tadi kajing su juga ka silong tang kata kawin namar di urang ba pula I let's say ba kwa ban ya ndo senyang ka syakri ya ka kursi. Let's say ong to ngan ya da job let's say ngan syakri kursi. Tadi kajing job ka syong hadin ka election. Tadi yang mentang ila ban ongai tadi ka debit kan ka daw ba umurang ba uka banai jing syakri bru haka election penam nong banong advantage and disadvantage namar you never know kan kata anong barkan kata anong no the only thing kalong ba haka bagut umar ong sedang ni hapan trejitam hapo madan kenang ban penting na ya ka jing job namar ngi mak ban tip ka kata yang ane ka kata yu ba ya leh tende ka jing ila semo ngin hapan sim chia dali